E ki te atonutia ana te āneatanga kua mahue mai nei i a huripari kita, tōna tekau mano whare kei roto i te rohe o ngā motu e wai inu kore ana i tēnei wānei. Ko te pūnaha tātari wai o te rohe, tētahi tū āhuatanga i raru ia kita, i kōrero a te Ōkiwa McLean ki etahi o ngā pārurenga. E mimiti ana te puna waitara i ngā karawhiuna a huripari kita. Yeah, it's been a struggle, inconvenience, but yeah, we're just getting it done. Kua uhia te pānui whawhati tata ki etahi wāhi o te rohe o Taranaki. Nā ko nā kua whakatūria e nei taraka wai e pai ai tā te hapori o waitara whakaki i a rātau taramu. Engari tērā te mānuka-nuka o etahi, i nā he rimarita noi hoka wātea ki ia tangata. But just filling up our sink for the dishes this morning, we already used like 4 litres. So it's like, oh, need a better plan. So we just have to watch what we use and what we're drinking. Te kau mano ngā kāinga kua pākinotia me te aha kua katikatoa ngā kura o te rohe. Haunga tērā hei tā naubu, moana tamariki he akoranga tonu o roto i tēnei parekura. They're at home, they're learning lots from all of this. They're learning, you know, water, maybe you might have no water sometimes, so this is what you got to do when there's no water. Life skills. Nō nana hinei mahi aia gita i tāna mahi, he ngā ana he rākau ki te ngongo wai matua o te rohe, he puna mimiti te oti ngātu. We've got crews working and the expectation is that we will have the pipe repaired by Friday afternoon. We will be working 24 hours until the repairs are complete. I te rā nei whiti ana te rā, engari te rā e tahi e āhua wiri tonu ana. I've got a newborn baby, so it's a little bit scary. He oi anō mo e tahi ko te haumarutanga, te iho matua. Yeah, we're just happy that no one's hurt and yeah, the community is Kei Te Pai, everyone's good around Waitara. Tōna tikanga ka rere anō ngā wai o te rohe a pōpō, me te aha e mahitahi ana te hapori e noho haumarua i rātau. E ke ana te kōrero, he ora te whakapiri. Te Ōkiwa McLean, te karere.